Онтон орта халамага быгыр көрдүр этерет байыстыргар дастабырынялары юрулах быгымайгыга туттардылар. Бу терехин дойдуга ыксаллах быгымайгы сулуспада терелебите сүрбе бесылы гарананан өссө икки бүк юрулах болла. Александра Хабычарова салгыр. Саскы халан содулун торатыга муммуджону көрдөһүнгө тенне онтон да атын ыксаллах быгымайгы тахсар түбелтетигер быгыр көрдүр сулуспа этерете орта халама районугар аспыт сылга терелебите. Үлләбі күмдіттіла 600 войсково-спасательный үлләң олына раз характердах ол раз түгеннерден түддөнүш кеге бұйғанна ұйға бір-екі войсково үллә бар болар. Ол әведер үксін автотрассаға, автоземниктерге, білінгі бір юққа. Бірі ділі ақтар бәр кәлін ерсаңа жылынан, кәлер сылға үддік сетейлері. Россияга саллах быгымайгы министерствете терилибите хүрбе 5 сыллах жугун күнүн белети орта халыма байыстаргар дастабырынялары үйрүлэх быгымайгыга туттардылар. Олар бәлерин өлөрүн толып бакалар. Любой үлөгө, любой кырдыгыга бартыр хыджаллар бит. Onu кытары оголору кыттөлүлөр бит, ол хамай чугай жаханы. Предупреждение да бар, спасение да бар, помощь да бар. Эти барата үс основной топутур бартыр эпитилдер бит олтыр. Вопрос бутур. Оннан уолтер бут адердер эчимнактер, но бартын кыйык бут коток бутен эрелек бит. Орта халыма коратыгар келер сылга быгыр көрдүр сулуспага саңы хонтора гараж тутуллара буланнанар. Онтан байастар жонологор куттал соғур түгенигер 5 хотор ойонларгар көмөгө келерге күннете белемнер. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орта халыма.